Мына ушул Сайжамал энебизге окшогон Аккудай энебиз каяктан таап алгансыз мына энебизди? Ушу айтыңызчы шуну. Çalmadan taap alганбыз. Чалмадан таап алдыңыз. Çalmadan. Кантип таптыңыз? Сразу эле барганда макул болдубу же бир аз кыйнадыбы? Biz Kırgızca ile atenelerdi salıp mağılıp Kırgızca mağılgamız. Kırgızca, atene- Kırgızca salt menen. Жок, бир барганда красавица энебизди көрдүңүз да, жактырдыңыз да. Анан жөнөттүңүз. Ha, o şehirde Teycan var ile komşuyla. Uşunan kalva dedi. Buna kalva dedi. Ben aytarım sana. Dedi. Анан сиз дагы дайындап жөнөттүңүз. Ушундан башкага үйлөнбөйм дедиңиz. Anan o şu komşuyla Teycan. Selime diyen Teycan var ile. Şunan kalva dedi. Komşu olçusu kaynatam menen. Канча жыл болду эми ушу энебиз менен чогуу түтүн булатканыбызга? 54 yıl oldu. 54 жыл. Мына көрмөттүү көрсөтөр кол чаап коебуз. 54 yıl oldu. 54 жыл деген бул оңой жыл эмес. 69 yıldan beri de. 69 жылдан бери.